Boss ni ndoka gukuria kana no uhe. Ati? Hauga kihere kana uninge itheru. So guhe bangi waroke. Acha boss, no kurudi aligwatirire. Kumenda njiro kuruta wira. Ona nduri waninge itheru uhe. Atiriri. Na kwaja nginya woka wikirite nguo iria cia sume. Acha icio nicio nguo cia secretary thiku ici boss. No nginya kwa we smart. Niguo no kiruta wira wega ukenie boss akuhe. Riu ati ongenie nguhe. Mundu agucia bangi rucini ni anyua karia kanini. To seriously ndire ndona waritie githemba kiu. Ugoka ukoria boss yaku kana akuhe rucini. Ona ndare akuhe. Na nginya kuringa ndu itheru. Ona ukone kanini ndugituhe kana ukituhe ithweri hamwe. Kamunyuite bangi nyuere. Wira ndirio mothe muke na nguo cia sume. Oh, ni what ufatira gwekira getha clients magoka guka. That's how to attract them. You attract them with direct. Twabe tutigare. No, you are attracting customers with direct. Na ndimwiraga mwikire nguo ikinyite guku ihumbirite maru. Lakini ofisi turoka atakire kanitha. Nito mukwiranitie mothe muoka kuhoya. Ndimuhe. Ona werenda kuheo. Angikone uguo ri. Acha nikupe. Shindwe. Nduri kinya ngoni nikyo ranyitira moko mama mahana bausi ya mwa. Uranyitira ki? Akikorwo ndarenda na ndona ndarenda ri. Uma uyu ni ekuhe. Uranyita na mugethie ku. Tambure kie. Ora sirinki urahoyo Niki turahoya. Na niki kiu. Off otohe off. Niki uranyita ha. Nduri kinya ngoni. Boss mkubwa kichwa kubwa tu ina kama lengi. Uwezi peana off. Jinga na unanishika mikono kama bao. Nduri kinya thoni. Jono kete. Ne hofu ukuhoya. Kareki ukuhoya we. Na reke kigiriria ureki ugi atiriri boss ihe hofu. Turabe kwaria ugatwariria uru. Alafu first of all mundu akuhoya kindu ri no nginya umenye niki urahoyo ti kuheana oguo ka ti kuga ni ngukuhe aca menya niki urahoyo nigetha mukahota gutwarana tondu tokorwo mundu kiria arahoya ri tikio we ureciria arakuhoya. Aya ni arito